भेटयता आनी आमी सार आमी खेरीत भाशेन तांच्या पासत लागता. कितली जाणां आपल्या गरजेचे पयशे मागता? 1 2 3 4 पाटण पडटा सिनियर सिटीजन्स or 60 plus maybe 55 plus. Mukare. Those are grandparents, not our grandparents. Zaitosafati, Dutch artist Vincent Gogh, त्या आर्टिस्टान सुमार 1700 पिक्चरां पिताल्ली, 1700 पेंटिंग्स. तो मोच्या पयलीं ताणें फकत एकूच पिक्चर विकलें आनी तें पिक्चर ओनली फॉर $85. ओनली $85. इतली पिक्चरां पेंटिंग करून तो फायनली मोच्या आदी तो चिंता, आय एम अ फेलियर, माय लायफ इज अ वेस्ट, I was not successful. Ocean चिंतून तो संसार सोडून गेला. But some years back there was an exhibition come sale and one of his painting was sold for $60 million. तो चिंतो आसतना त्याचे पेंटिंग $85 मेले उपरांत आता $60 million त्याचे पेंटिंग गेलो. म्हणजे he didn't realize how great the painter he was and how expensive his paintings were. He didn't realize. आम्ही जुलैच्या 26 जोगी आणि अन्ना जेजूची शपाय शमाय तांच्या नावान आम्ही शपाय शमायचो दीस मनयता. म्हाका दिसता जोगी आणि अन्ना गोडे ताणी पळोवंक नासतलो तांचो नातू जेजू. गोडे ताकाय दिसलें आसतलें what is my life, maybe our life is a failure, maybe, and they didn't realize how great their grandson was. They didn't realize. We don't have much historical facts. Yet there was some जोगी आणि आनाचे दुसऱ्या शेकड्यान सुरू जाल्ले म्हणून तेन्ना आमी सेलिब्रेट करीत आयल्या आनी तांच्या नांवान आमी शपाय शमाचो उगडास करता. म्हणून इल्लोसो वेळ घेवन आमी नियाळ करूया. Now we have 3 worlds: vegetative world, animal world, human world. A vegetative world म्हणजे भाजी. In this vegetable world, जेन्ना नवी पानां वयर सोदता, नवी कोंबरी पळय येता, ती पिकलेली सुकलेली पानां जोडोन घेता. तांच्या मदें नातें ना, कनेक्शन ना. The new leaf and the old dry leaf, there is no connection, there is no relationship. ती सगळा पडटा, सुकोन घेता, नवी कोंबरी येता, नवें झाड येता. In the animal world, जनावरांमध्ये आवय बापूय आणि भुरग्यांमध्ये थोडेशे नाते आसा, रिलेशनशिप आसा. पण नाती नात्रांमध्ये आणि शेपाय शेपायमध्ये जनावरांच्या संसारात ना, नो कनेक्शन. आणि भुरगी व्हडली जाली म्हणटच आवय बापूय आणि भुरग्यांमध्ये कनेक्शन तुटून गेता. But it is not so in the human world. In the human world, आमी भुरगीं जावं, नाती नात्रा जावं, बाय माय शेपाय शेमाय, आजो आजी सगळीं जावं, ग्रँडपेरंट, there is still connection. There is still connection. जेन्ना आमी शेपाय शेमायचो उगडास करता, we cannot forget grandchildren. कित्याक जाणा तुमी, ही सोयरी कोण पळय आसा, ही रिलेशनशिप, शेपाय शेमाय, grandparents and grandchildren, their relationship is like dating. No? When you date before marriage, how beautiful the relationship is. But the relationship of children with their parents is like marriage. So it is a two-way traffic. O sombon payasa, is soirigon payasa is a two-way traffic. Munige jenna shapai shamai nati natran barabor astat. They enrich each other. They enrich each other. म्हणजे जी जाणटी चिंतत आवय म्हजे दीस लागीं पावल्या, देव म्हजो उगडास करतलो, एक पाव फोंडान गेला, हांव आतां कितें करूं? When they think negative, जेन्ना तेची नाती नात्रां भितर सोंपता आनी तांच्या बरोबर रावता, they become young. They receive new energy, new spirit. वय म्हणटा हांव ग्रँडफादर काय तुमकां एक्सपिरियन्स आसा न्हू? एकलो बोरणार म्हणटा, जेन्ना एक दादलो आनी एक बायल ग्रँडमदर जाता, ग्रँडफादर जाता,
तांचो सोयी पासून चेंज जाता. इवन their nature, their personality changes. जरी तर एक बापूय सारको स्ट्रिक्ट आसलो, but when a grandchild comes in, तो सॉफ्ट जाता. ती आवय जावं कितले स्ट्रिक्ट जावं, कितले रागार जावं, कितले एंग्री बर्ड जावं, but when grandchildren come, they become soft and they start Dolmo Jabai, Pipi Tatolo Pai. They sing always. And when Bulgar Mukulun, the way they entertain, sometimes grandparents even become like monkeys and donkeys and all roles they play in order to make children happy. What do you do? Somos तुमचे भुगे सगळा पडले and the child starts crying, your grandmother will pick up the child, हांगे दोरता आणि मागीर जोडणी फोटो मारता. Die. Yeah. म्हणजे भुरग्याक तुम्ही त्रास करता की काय डोंट ट्रबल. भुरगे मागीर कूल नो. बाबा बरो बाय बरे रडता. Children are happy. When parents are correcting children do not like. But grandparents, they always keep grandchildren under their favor. Under their favor म्हणजे किती? Under the favor. जे आवय बापूय भुरग्याक सांगता बाबा कोरी नाका, तेच पयली शपाय शमाय करतात. And when shapai shamai is around, children are top of the world. No? ती मागीर मायपाक भियोना, because grandfather, grandmother is there. म्हाका तशें जातालें, म्हजी भाची ल्हान आसतना when I am at home, आवय बापूय ताका तापयता. That they know I will protect them. I will take their side. Question जाता न्हू? Grandparents, भावय बापूय म्हणटा भुरग्याक चॉकलेट दिनाका, grandparents चॉकलेट दितले. ते बिस्किट दितले, थोडे पयशे दितले न्हू? So that relationship is beautiful. The relationship between grandparents and grandchildren is really, really beautiful. It becomes more beautiful when नाती नातरा हांव शपायचो चड मोग करून पावता कित्याक तांकां टायम आसता. They have time. Parents have no time. Parents are busy working. कामाक गेली, घरा येयली, टायर्ड जाली, घरा कडचें काम, रांदपाचें काम, क्लिनिंग करपाचें काम, इस्कॉलाचें काम, सगळें काम. They have no time, quality time to spend with children. Shapai retire, but they have a lot of time. They can listen to all the stories the children have to tell. So it builds up a strong relationship between grandparents and grandchildren. This is something beautiful. And we must appreciate our grandparents for all this. It makes them young and energetic. आता in दोन उतरां short picture दी little biblical reflection for grandparents. उगडास दोनचो शपाय शमाय Psalm number 90-14. Psalm number 90-14 देवाचे उतर म्हणटा produce fruits in old age. तुमच्या जाणटेपणारी फोडां दाखोया तुमच्या जिवितांत. So you have to be vital and green. चिंती नाका, don't be negative. हांव जाणटो जाला, म्हजें हें करूंक जायना, तें करूंक जायना. Don't feel bad. Don't think you are a failure. You can still produce good fruits in your old age. That's what Psalm number 92-14 सांगता. Psalm number 71-18. Psalm number 71-18. When I am old, do not forsake me until I pass on the feet to our grandchildren. मागणी, हांव जाणटो जातोच म्हाका साठून घाली नाका. हो बावाट म्हजो म्हाका म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या नाती नातरांक दिवंक म्हाका शक्ती दी. It's a prayer. Psalm number 71-18. Deuteronomy chapter 34 verse 7. Deuteronomy 34:7. Moses swui 120 वर्सांचेर 120 years. And the Bible म्हणटा he was still strong. 120 वर्सां still strong. हेच भशेन तुम्ही 60 प्लस जाले म्हणून चिंती नाका तुम्ही ओस्कोत जाले, वीक जाले. कुडीन कर शक्ती आसा आनी कुय काम करा. And the more work you do, the more healthy you will be. काम सोडून ऑल्तारार बसली, पांय सोडले, सगळे वीकनेस भितर सोदता, नेगेटिविटी भितर सोदता, क्रिटिसिझम भितर सोदता. So keep working. Work is an important part of happiness. So that's what does so. आणि शेकी Isaiah 46:4. Isaiah 46:4 देवाची वसावणी. Promise of God. I will care for you even in your old age. तुम्ही जाणटी जाले म्हणून आमकां साडेन घालिना, हांव तुमचो कुयदाद घेतलो. प्रॉमिस ऑफ गॉड, आय विल टेक केअर ऑफ यू. प्रितीच्या बाबूनो,
जेन्ना भुरगीं आमची मरण घेता, babies die, we lose the future. आमचो फुडार गेलो. जेन्ना तरणाटी मरता, when the youth die, we lose the present moment, the present time. पुढे जेन्ना आमची शेपाय जाणटी मरतात, we lose lots of things. We lose history, we lose past, we lose wisdom, we lose experience. ताकाच लागून आयचे शिव वर्तमान म्हणटा, देवाचे राज is like a treasure, एक थेबो कसो, एक पर्ल कशें. And in our families we have this treasure of grandparents, senior citizens. You can take away their pearls, all pearl chains and necklaces, but remember your grandparent itself is a pearl in your family. They are a treasure. So learn to appreciate what you have. Once it is gone forever. Once it is gone forever. Ani Shemaiah, senior citizen, unga sangta. One thing you must hand over, your children and your grandchildren will forever, till they die, will appreciate you. Give them the gift of faith. Bhavartache dene diya. Leave a legacy of faith. Bata desa tu fayda na. Tu मोठा तेन्ना काशान आसता तेन्ना तुजी कूड भुरगीं जगूड केली कोटान घेतली म्हाका हो कुडको म्हाका तो वाटो हे बँकाचे पयशे भाकराचे कुडके but if you give them hand over the gift of faith and they grow in faith they will always remember you कोणी गिफ्ट दिले ती विसरतात पण बाबा दिल जाल्यार they can never forget because faith grows deeper and deeper. म्हणून आयज आमी कितें भाशेन दीस तुमच्या खातीर भेटयत आसतना आनी तुमच्या पासून मागता आसतना इल्लीशी म्हजी विनवणी तुमी हो बाबाक तुमच्या भुरग्यांक नाती नातरांक दिवचो कित्याक यू आर नॉट ओनली टेकिंग केअर ऑफ युअर फॅमिली यू आर ऑल्सो टेकिंग केअर ऑफ द चर्च. हॅव अ ब्रॉडर बिगर विजन अबाउट द चर्च. जरी तो बाबा तुमच्या संगात मेळ्ळो जाल्यार पवित्रय सभा भोगतली. सो थिंक अबाउट द चर्च. Think about your duty to hand over the legacy of faith. Amen. Bapaचे, Putaचे, Pavitra आज्ञाचे नावे